Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pema ko ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ting kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Mayapayabak po kaya kayungan. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masalese in kaya kayong face mask, hangga pong mayari ing misa, at agkatanla po ding malda na makyabe tamo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta kabang magbisa. Dakal pong salamat. Pasibayo po, may ayapabak po kaya kayungan. Mitipon tapong ngeni paya tayong samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldo Pernasal family, Helen San Pablo, Rodolfo Dizon and Lugar de Dizon, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Uncle Pete Nepomuceno, Florentina Alvis, Ager David, Zenaida David, Gloria Macapinlac, Camille Valerio, Area Ras Sison,
Danilo Manalili, Makapinlak family, Hilda Hamoy, George Miguel Ang, George Ang and family. Para King Aldo, anibersaryo ni Karelang Kaybaitan, Dari Leonor David, Segundo David, Maria Cleo Fe Nulud, Gloria Lansang, para King Kayadanda at pamantame ng Banal Espiritu, daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lila Nanay Pineda and family, Governor Dennis Senyolin Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Pulo, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Between and family, Lucia Maneje, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mary Ann Aquino, Eliana Joaquin, Gloria Muñoz Angosta and her family, Vicky Magpayo, Ruby Santiago and family, para King Kapaldanan at pamkakatawan ng pong espiritual ng Joy Espino and children, for good health and protection of Ipang Auring Between and family, Kyle Coro, Senny Capili and family, Norma Manalote and family, Herminia Narciso and family, Rubena Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabella, Kay and Javi Diaz, Cara Fabella and Craig Smith, Alex and Lerparas and family, June Mel Abigail Ramirez, Ferdinand Key Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lubitwin and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob De Mejillo, Jody and Sirihanko, Tracy and Steph Tanidha, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Cel Yaguno, para King Malalagwang Kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, Lawrence Rosal San Pablo, Richie and Vilma Pablo, Imang Auring Between, Gabriel Fabello Sr., Lourdes Guadamor, Mark Presas, Renata M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Melinda Pelayo, Adela Conese, Lucia Maneje, Alan Perez, Ading Sablang Masakit, Diosdado Marcelo, Alan Cepeda, Leti Yap Zepeda, Hildo Manalo. Ginakantala naman ding kaluguran tamong mayamo na biye, lalong-lalo ni Monsignor Felicito C. Season, Gregorio Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmela Concepcion Nepomuceno, Ramirico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Kelvin Rax, Virgilio Narciso, Joscoro Sr. and Lucila Ramirez, Raman and Nena Viray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria Roan Ramirez, Joscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arneda Pangan, Deden Mulyadi, Ani Morawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Myra Ram and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chuo Tang Eng, Yao Pung Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Simeon, Federico Merlinda Gueco, Rodale Olea, Abraham Tayat, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Busilak Bautista, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernando Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zed Alarde, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Conrad and Estrella,
Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Juanita Chuacu, Leonila Garcia, Soul Nearest of Gates of Heaven, Manalito Gueco, Carlita Nicolasa Pineda, Arnold David, Adrian David, Benedicto David, Carmelino Alianigue, Rosita Cabiling, Estrella Garcia, Perla Linaw, Danilo Panganiban, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudis David, Venancio David, Angelita David, Amado Layo Calma, Alexander Cruz Sr., Caridad Cruz, Rachel Perez, Frances Dean Salonga, Leila Talang Quesas, Aldegunda Engojo, Esperanza Bie, Jose Bie, Michael and Raul Bie, Anastasio Sanchez, Genoveva Gomez, Carmen Reyes, Evangeline Sigua, Marcelino Dizon, Mac Francis Manalili, Marcos Manalili, Rustico Angosta Sr., Persa Dominguez, Dennis Angosta, Flora Sun, Francisco Sun, Maria Cleofe David, Pedro Ochoa, Isabel Aquino, Jose Serrano de la Cruz, Eduardo Serrano de la Cruz, Rufina Lulu, Alejandro Vito, Elizabeth Destura, Guzman Bernadette, Gonzalo Tuazon, Isabel Tuazon, Julieta Pelayo, Juanita Cipriano Simeon, Eduardo Pamandanan, Priscilla Sireneo, Guillermo Sireneo, Agnes Romel Axel, Paulo Caballa, Antonio Bonifacio, Teresita Bonifacio, Janet Lupto, Rosario Reducto, Sofia Kate Reducto, Rachel Eugenio Cuenco, Elizard Layag, Dexter Claveria, Fortunata Pantig, Wilfredo Pantig, Gil Pantig, Sister Julieta Pelayo, Carlos Garcia Jr., Tomas Elms, Baby Sibal, Renata De Vera, Godafrida Rivera, at pangadita na ring sablang kaladwa, lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan ni Pam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemoren. Isundo tamo po yung kakatamang pamagdebosyon, king kakatamang Indu, ing Birhen Maria, aduan tamang timorin mamilatan niya, para karing bansang migigera, lalong-lalo na in Russia at Ukraine. Pangatita mo po in world peace, pero in kapayapan magumpisa king kakatamong sarili. Itamo pa mo. At bang kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, makipagkasundo tapamo po king Diyos, at karing kapatid tamo, manyawad tamong kapatawaran para karing kakatamong kasalanan at kakulangan king biye. Ikang mibiling meto nga pastol para kaya kamingan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ikang midaon king biye mo, ban matipon lang ring makakalat ng anak ng Diyos, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ikang mibili king santuaryo mo, busal mi kapilanman, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu.
Ing Diyos amayupayng tuto pakalulwa na katamo, at king paupatawad daring kasalanan tamo, para tita sanang manatiling malinis at tapat king kakatamong Diyos, ang king idala na katamo, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, parati kang magobrang ban iligtas mo kami, at ngeni magsaya kami king maragul mong lugod, ababi king balayan mong pinili. Kambilan mo sana ring sablang malapit ng maging kekang anak, at isundo mo sanang panwanan ding sablang may binyag na. Itinganagon mi, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambemo, king kametonganing Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananggang. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Inginong Diyos nga na, sabyan mo karela, king ako, Ginong Diyos, malapit ko na lang kuwanan, ding sablang taong kanakong pinili, karing bansa, nung nula miyugse, at tipunan ko lang makapamisan. Iuli ko la king sarili rang bansa, pisan metungan ko la, ban maging metong lamong bansa, king karelang tuknangan. Karing bundok ning Israel, mika metong lamong ari, amanimuna karela, at enala kapilan man mikawani pa, anting aduang bansa o aduang kayarian. Era dinatan ing sarili da, karing makasumaming idolo, o magpakasira king pamikasala. Gawan ko lang malaya, karing sablang bage ning pamikasalara, at pamagtaksil kanako. Gawan ko lang dalise, ila ring maging memalen ko, at ako ing maging Diyos da. Ing metong ayaring kalupa na ning talasuyo kong i-David, ya ing maging ari da. Misan metong lalam ng pamanibala ning metong apamuntok, at tuparandala ring kautusan ko king mitmong katapatan. Manuknangan la king bansang binyeko king talasuyo kong i-Jacob, ing gabon nung nula menuknangan ding makatwara. Manuknangan la ka rin king kapilan paman, at antimurin ding anak da, at ding sablang lahira. Ing metong ngayari akalupa na ning talasuyo kung i-David, ya ing manimuna karela king kapilan paman. Gawa kong kasunduan akayabera, apatutu king pamagari karela, ning kapayapan king kapilan paman. Patatagan ko la at parakalan ko ing bilang da, papanatilyan king makatalakad king kapilan paman king bansara, ing kanakong templo. Manuknangan ko libutad da, ako ing maging Diyos da, at ila ring maging memalen ko. Potang italakad ko ne ing templo ko, karin ban manuknangan ko libutad da, king kapilan paman, kanita ra kilala, ring bansa, king ako ing Gino, pinili ke ing Israel, ban maging balen ko. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing Gino, ingata nakatangan, anti ing pamaningat ning metong apastol, king kayang kawan. Ing Ginoo, ingata na katang, anting pamaningat ning metong apastol, king kayang kawan. Ikong bansa, makiramdam ko kako, at ibalita yula ding amano karing marayong pulo. Kakulang kinalat ding taong kakong pinili, dapat kakulang tipunan at banten, anti ing pastul amagbante, karing kayang kawan. Ing Ginoo, ingata na katangan, anting pamaningat ning metong apastol, king kayang kawan. Gewan ko lang malaya, ring memalen ning Israel, at iligtas iba't king bansang mayupaya. Datang la at magkanta king tula king bundok ning Sion,
At tumulala ka rin kakong babye, binutil, alak at larong olibo, tupa ampong baka. Ing Ginoo, ingata na katangan, anting pamaningat ning metong apastol, king kayang kawan. Terakla kanita ringanak ababay, at maging masayala at tumula laring lalaki, kayanakan at ding makatwa. Pasiknangan kulalub at ing pamagpaldas da, gawan kong tula, at ing lungkot da, saya, at ding kayanakan na lalaki at matwa ang timurin. Alilan kong tula ing karelang pamagpaldas, pamatulan kulat pasayan, kay bat ning karelang kalungkutan. Ing Ginoo, ingata na katangan, anti ing pamaningat ning metong apastol, king kayang kawan. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang penga ko na, ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Juan. Ligay kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, meniwalala kang Jesus, ding keraklan karing hudyong dinalo kang Maria, at menakit king depat na. Dapot mintala ring mapilan karela karing parisewo at belitara ing depat ng Jesus. Inyaring parisewo ang ponding pamuntok daring pari, inawad ng mipulong yang ing Sanhedrin. Nga ng kinutang, nanaing daptan taong, darapat siyang dakal a milagro ing taong iti. Nung paborentan niyang makanyan, maniwalala kay ring sabla, at datang laring tao Roma at lasakande ing kakatamong templo at ing kakatamong bansa. Dapot nga ng miksalita ning metong karela, Caiphas, ing pekapunding pari, king banwang itang. Ala kayong balo, e manaisip king mayap para king balen, ing metong yamo ing mate, kesa king malasakya ing mabilog a bansa. Sinabi na iti king sarili ng pamalak, nune bilang pekapun ding pari king banwang ita, at inulana king Matea Jesus para king Israel, at emo para king bansang iti, nune bantipuna na lang anting metong mo, ding makakalat ng anak ng Diyos. Inya manibat king aldong ita, minisip na lang paralan, ban apapatere Jesus. Enelina kad hayagan Jesus king Judea, Mekoya, at mintaking lugal ang malapit king disyerto, king Balen ang mayabus Ephraim, karinya menatiling Tayabera, ring alagad na. Malapit na yung piyesta ning pamaglagpus daring Hudyo, dakalang taong ibat ka rin Balen at Baryo, ding minukyat Jerusalem,
bayo magpiesta, bangampanan ing seremonya na ning pamaglinis. Panintunan de Jesus at ngarang misabi-sabi, kabang at chula kilub ning templo, naning pamalakyu, datang ya kaya ing king piesta o aliya, dapat inutos daw ring pamuntok da ring pari at ding parisewo, kinging ninuman makibalo nung nuya ka rin ni Jesus, kailangan ng ipabalo karela, bareng aparakap. Pakamalang pong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan ka, O Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Maya payabak ng Diyos po kaya kayungan. Bukas po magsisimula na ang mahal na araw. We will begin the Holy Week, mahal na araw. And noon, ang Holy Week, it was also referred as the Great Week. The Great Week. Isang dakilang linggo sapagkat ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya kung magsisimula na po ang mahal na araw bukas, bakit ang tanong ngayon para maunawaan po natin, bakit pinatay si Jesus? Bakit pinatay? Hindi po nagpakamatay, no? Bakit pinatay si Jesus? For the Pharisees, for the Jews, they have their reasons. Meron po silang dahilan bakit kailangan patayin si Jesus. Ito po ang ilang dahilan. Number one, Jesus violated the Sabbath law. Jesus violated the Sabbath law. Siya po ay nagpagaling ng may sakit sa araw ng Sabat. Bawal po ang isang manggagamot kung sasabihin natin na pagalingin ang isang may sakit sa araw ng Sabat o Sabado. It is a violation na po, pero si Jesus, anong ginawa niya? Ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling araw. Ulitin ko po, ang paggawa ng mabuti sa kapwa natin ay walang pinipiling araw. Kahit na ito ay araw ng Sabat, pwede kang gumawa ng mabuti sapagkat ang Diyos araw-araw ay gumagawa ng mabuti. Ano pa pong dahilan? Bakit pinatay si Jesus? Ito po ay napakahalaga rin. Nakipantay sa Diyos. Hindi naman Diyos, sabi ng mga Hudyo, nakipantay sa Diyos. If you have seen me, you have seen the Father. If you knew me, you would know the Father also. Nakipantay sa Diyos Ama. Ibig mong sabihin, ikaw rin ay Diyos. Kaya nga, iyan po ay isang dahilan kung bakit pinatay si Jesus. Ano po? At sa binasa ko pong ebanghelyo ngayon, nababalisa ang mga Pariseo dahil maraming naniniwala na at sumasampalataya kay Jesus. Marami ng tagasunod. At nababahala po sila. They felt threatened because of the teachings and miracles of Jesus. And because of His popularity, naging popular si Jesus because of His teachings and His works, signs,
No po? Gumawa siya ng maraming himala. Ang binasa ko po ngayon ay ang Ebanghelyo ni San Juan. Meron pong 7 miracles, signs si Jesus. Ano itong mga signs? These are the miracles of Jesus that manifested His power as the Son of God. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiya. Ano yung 7 himala? Ano yung mga 7 signs? Unang-una po, Jesus changed water into wine. Yan po ang isang miracle, unang milagro ni Jesus. Pangalawa, pinagaling niya ang anak ng centurion. Pangatlo, pinagaling niya ang isang paralitiko. Pangapat, pinadami niya ang mga tinapay at pinakain sa mga more or less 5,000 men. Ano po? Ano pa? Naglakad sa ibabaw ng tubig. Ano pa? Pinagaling niya ang isang bulag, a man born blind. Ano pa? The raising of Lazarus. Yan po ang mga 7 himala ni Jesus. Noong nakita ng mga tao yon, sumampalataya kay Jesus at marami siyang tagasunod. Nabahala po ang mga Pariseo at ang ibang mga Hudyo. Akala nila sasama kay Jesus at magre-rebelde against the Roman government. Pero hindi po. No? So yan po ang mga ilang dahilan kung bakit pinatay si Jesus. On the part of God, ano ang plano ng Diyos? Bakit namatay si Jesus? Ano ang plano ng Diyos? May plano po ang Diyos bakit kailangan mamatay si Jesus. Alam po natin na si Jesus ay isang Diyos. Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin, si Jesus ay isang Diyos. Why did He die? Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po, for the wages of sin is death. For the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ulitin ko po, for the wages of sin is death. Ang kabayaran para sa mga kasalanan ay ang kamatayan. Tayo po ang nagkasala. Tayo ang dapat parusahan. Pero ang pinarusahan ay si Jesus. Kaya napako sa krus. This is the great plan of God, that He gave His only Son to die for our sins because of His love for us all. He showed His unfathomable love. He showed His immeasurable love. Kaya't ang Diyos ay namatay para sa ating mga kasalanan. He died for our sins. Yan po ang dahilan ng Diyos bakit kailangan mamatay si Jesus, para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi po natin pwedeng bayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus lamang ang tanging makapagbabayad ng ating mga kasalanan. Ulitin ko po, hindi natin pwedeng bayaran ang ating mga kasalanan. Isa lamang ang makapagbabayad ng ating mga kasalanan, ang anak ng Diyos, si Jesus. He redeemed us. He died for our redemption and salvation. Ito po, kaya bukas magsisimula na po ang mahal na araw.
we will commemorate the events of our redemption and salvation. Tayong mga Katoliko dito sa Pilipinas, tinatawag natin mahal na araw. Bakit mahal? Merong dalawang kahulugan ang mahal. Mahal kita. Mahal kita. It is an affection, a feeling. Mahal kita. I love you. Pero yung pangalawang kahulugan, masyadong mahal ang bilihin ngayon. Masyadong mahal ang bilihin ngayon. Mahal tayo ng Diyos at masyadong mahal ang ating kaligtasan. Kailangan pang mamatay ang anak ng Diyos. Siya ay magbabata ng maraming hirap, magdurusa, mamamatay sa krus, ngunit siya ay muling mabubuhay. Kaya tomorrow we will begin the great week, ang mahal na araw. Sana po magdasal tayo, sumama tayo sa paghihirap ni Kristo para makasama rin niya tayo sa kanyang tagumpay. If there is no cross, there is no glory. Kailangan maghirap muna si Jesus bago ang kanyang tagumpay. Ganon din tayo, bago ang tagumpay, paghihirap muna. Amen. Kapatid, dapat ang parating manalangin, dapat lalong-lalo na Karingal Doreti, dapat ang tapat magbante kambi ng Kristo at manalangin king kakatamong igpa. Nga tamong manalangin, Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Banding Kristiyano, nulaman ka rin, mas pakiramdaman dalat pakibatan, di nga mano ning Diyos, kareting banal ayaldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Banding sablang tao, magobrala para king kapayapan, at gawan do reting aldo, karampatan a panahon para king pamanyakop at kaligtasan ng Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Banding sablang mi kasala at merimla king kasalpantayanan, lapitan deng pasibayo ing Diyos, kaniting panahon ning pamikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Ban ita mismo, mabiyasa tamong sumisi at gumulot king kasalanan, king mabilog tamong puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming matibe kapaniwalan keka. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, may balik yasan ang pasibayo keka ing balayan mo at suiwana ka king mabilog ng puso. King mipnong kapanaligan adwan mi ing kekang saw, akilalamisan ing kekang pakalulu at lugod king kekeng biye. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At pangikalo
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan na sana ginuiting daon, karinggamat mo, king kapuret kaligay ni kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ang malugod kaya kami, king binyag, king sakramento ning kaya kaming kasalpantayanan, dirinan mo kayang bayong biye, tanggapan mo sana ring panalangin at ayin ning kaya kang balayan, patawaran mo ring karelang kasalanan, at ipagkalumos sana ring karelang kapanayan at kapagnasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka ang temore, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos ang ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin, o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Ing pamaylasan na ning kekang anak, minyasikanan para ipasyag ning meto yato, ing pamangabos ka ring sabla, arapan ning kekang kamalan, kulang laring amanong iyapse ring kekang dila, para king lugod mong mayupaya, amiyakit kapamilatan ning krus. King krus mi bulalag ing kapatawaran karing tao, king krus migtagumpeyam ing Kristong pinakura. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkantang. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa ditingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayabi dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikoman at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka,
binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Sasambanda ka, O Kristo, dayon pupuryan. Huling king krus mong banal, liligtas beyato. Huling king krus mong banal, liligtas beyato. inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebi ning anak mo, daram miyak ya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, at ing mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening Juan a Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginauta mo.
Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kekain kariyan, at kayo ating ligaya, magdamag O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya po kaya kayo, emosa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Cordero ng Diyos, ikang minalako, king kasalanan yaduning ato, pakalulwan, pakalulwan, pakalulwan mo kami. Cordero ng Diyos, ikang minalako, king kasalanan yaduning ato, pakalulwan, pakalulwan, pakalulwan mo kami. Cordero ng Diyos, ikang minalako, king kasalanan yaduning ato, ibiyemo ke kami, ing kapayapan, ibiyemo ke kami, ing kapayapan, ibiyemo ke kami, ing kapayapan, ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Oni ginutang Jesucristo, ing makaibye, tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may ngaman mo, kumayat mo. Katawan ng Kristo, Amen. Paganak ka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yun. Para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at tiyatsat na rin palad o gamat. Para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Yamanay malinising puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Yamanay
Manalangin tamo. Oig paning pakalulu at upaya, pasalamatan da ka, paulining pepasiknangan mo kami, kapamilataning katawan at daya ng Kristo. Pasalamatan da ka, uling inaus mo kami, banda kayanan king kayang divinong biye, yung ginumi manggaman king alanangga. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19 o mapamakalulu at mapagluno sa igpa, aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit at pamangailangan mi. Banaduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at mekamate na karing dakalataw. Adwan mingeni kaya kayong baligdan mo kami, king lugod at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo lang, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ring pamagkapilit ming gumamit ka ring panulong megawa, ban mapupos na yung pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses at ding sablang lilingon, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, tambening belwan at masabal. Pagkalam lang kabusalan ng kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin laretang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo laret lilingap karela, pagkalaan mo lang alananggang kapainawan, detang miyaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang at tsuking pangmangailangan. Mananunasan ang ing malasakit at masabalmi, para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalampoy ti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyan pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, noon bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Bukas po magumpisa king San Vicente Chapel ing pamamendisyon palaspas. Assembly time 4 a.m. po alas 4 ni ngabak, kaybat papunta king Pisamban, kaybat po isunto ning Santa Misa. Tukyan tala po rin guidelines, protocols, po mag-face mask, darakal na naman yung kaso ngayon Song dirim lang, darakal po yung kaso, COVID. Po, kanita, midda, medyo may bawas na uling mapali. Ngayon, dirim lang na naman. So, pangadita mo po sana atok yan tala rin guidelines and protocols
Mingat tamo po. Mag-ingat po tayo, no? Talakad kayo po. Ingino manatili kaya kayo At kaya ka antemoren. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya ingig pang inganak at ing Espiritu Santo Amen. ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat, King Dios. Para po apandintan tamo, ingustong lawot, King Metong at Metong, pakisabi mi po ng manatili tamo karing pwesto at panayan tala ring asherets. Ituruda po kaya katamo, ingustong dalanan palwal, King kaya katampi samban. Dakal pong salamat.